Di mi je ova tu? Oj, heavy shit. Eto, ekipa danas snimamo spicy leg day i to sa Kovom, tako da bit će heavy. Hoćeš ti... Treniramo skupa nego 100 godina. Lovra radi više cijele noge, ja ću radi više guzicu, logično. Tako da ćemo pokazati sve što Lovra radi, sve što ja radim i malo popričati o tome. I malo ćemo objasniti između serije jer ste nas to tražili, tako da... Pa možete vidjeti kako trenira muški bodybuilder, kako trenira ženski bodybuilder, za one ciljeve koje njemu trebaju. Ok, možemo se početi zagrijavati. Zagrijavamo se za čučanj. Danas je glavni cilj napraviti 2 serije, 2 petice, da bude neki RT7, u drugoj seriji možda malo više. Vidjet ćemo, zadnji put je išlo 155 kila, danas ćemo vidjeti kako će ići. Naspao sam se brutalno, osjećam se brutalno, tako da mislim da bi mogli to ići lijepo. Dakle, prije nego što dođem do svoje radne kilaže, radim ovo metoda sam 3. zagrijavajuća serija, radit ću još prije 2. Smanjujem jednako tako kako povećavam broj ponavljanja, smanjujem kako povećavam težinu, smanjujem broj ponavljanja i onda idemo 2 serije heavy. Jučer mi je jedna cura teretani stisnula slavnu guzicu i to mi je popustilo. I ovo danas je zapravo prvi normalni leg day. I vidjet ćemo kako će to ići. Tako da možda ne bi bilo pametno uvijek maksati, nego više ići danas na nekakav osjećaj, nego na to da se sad sjedim leđa još više nego što je bilo. Close your eyes. Radni set, stavio sam 157,5 ili 158 kila, radimo peticu i ajmo vidjeti kako će ovo izaći.
Close your eyes. Prva serija mi se nešto dotrljala šipka pa nije bilo baš najbolje, drugo je već to bilo puno bolje. Sad idemo raditi ovaj base squat ili pendulum ili kako god hoćete zvati, da vidim kako izgleda mašina. Heavy, čučan i dalje, tu radimo 3 serije, radimo malo veći range, znači 8 do 10 ponavljanja, ciljemo 1 u rezervi. U prvom setu ovo ostalo će vrlo vjerojatno ići na otkaz sve. Tako da, postavit ćemo se, tako da gađamo kompletno noge i otiće i na gluteus i na quadriceps. Kova će raditi malo veći naglasak na zadnju ložu i gluteus, tako da imate dvije varijacije čučnje, obratite pozornost na pokret i nemojte upotrebljavati mobitel zbog treninga, mi ga sve moramo zbog snimanja zvuka, tako da eto, idemo da grijeti za ovo. I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all this way. Please tell me why you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me, I thought that you need me till you end up all this way. Have you forgot all the moments while we had was so true? This one was made for two. Odradio sam i drugu seriju ovog base squata. Prva je došla 10 ponavljanja sa 157,5 kg, a druga je isto. S tim da je prva bila 1 u rezervi jer je druga bila otkad da sam se spustio dolje, ne bi se mogu ići. Tako da sad je cilj u trećoj napraviti 8-9 ponavljanja. Vidjet ćemo koliko će ići, ali u trećoj idemo all in. Sad će mi Kova doći navijati za mene da to izađe kako treba. Ok, dakle, base squat odlično prošao, prezadovoljan sam, iako sam prazan, bit će punjanje ovaj tjedan, sve ćemo snimit. Idemo iduća vježba leg press, stavljam si ovaj zeleni vrag iza leđa da dobijem malo dublji pokret jer nisam baš visok. Tako da radimo jednonožnu varijantu, neću više s obje noge raditi tako da mi jednu i drugu nogu podjednako pogodi jer imam malo problema s lijevom nogom, desna mi malo bolja nego lijeva, idemo to izbalansirati.
3 radna seta, RP 9, ostalo otkaz, sad ćete sve vidjeti. Kilaže moram biti jebeno se to videa jer mi dođe ovaki, onda ne mogu ovaki, onda ne mogu pripremiti, onda se moram spuštati, ovo napraviti. Prvo slabija. Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Or what you say is I don't know. Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you loved me, I thought that you need me till you had nobody's way. Neko pita zašto ja stavljam ruke na koljena, to je zato što sam pičkica, to je zapravo pravi odgovor, jer bavila sam se plesom dosta dugo i ozlijedila sam koljeno i jedno i drugo par puta i sad trenutno imam upaljene tetive ovako tu sa strane. Znači se bojim za svoja koljena i zato stavljam ruke, ne zato da se pogurnem noge jer ne guram, samo radi moje sigurnosti i ništa nikako pomagao. Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come away, this light is full to my sides. Holding on for what is worth my life. And now inside, I'll make it up the vine. I'm way too tired to decide. Tonight it comes alive. Tom plac bi bio ponosan. Plac bi bio ponosan. You have to achieve failure. Coach će biti ponosan, ajde. Ok, dakle, evo sad ste vidjeli zadnju seriju na leg pressu, bila je otkaz. Namjerno ću vam pustiti malo duže serije, tako da vidite koliko se treba za seriju i kako se zapravo trenira. Dakle, iduće sad idemo raditi ekstenziju, radimo isto jednonožno, već sam rekao, želimo izbalansirati obje noge, tako da radimo jednonožno 3 serije, sve 3 do otkaza, ajmo. Taking me so damn long, it's fading from
Evo ga, dakle, odradio sam sljedeću fleksiju, 3 serije i sve do otkaza. Nisam mogao namjestiti da bude jednonožno, tako da sve 2 noge odradimo i tu i ovu ležeću fleksiju. To su još 2 vježbe za ložu. Oba dvije ću odraditi sad ležeću. Šta priča ja jebate? Odradili smo 3 serije sljedeće fleksije do otkaza. Sad idemo na ležeću fleksiju, isto 3 serije, isto do otkaza. Forma mora biti dobra, moramo sjetiti dobro ložu i onda za kraj još listave supersetamo. Da, i onda smo gotovi. Odradili smo ložu, sad za kraj još idemo 3 serije supersetova za listave. Znači radit ću ležet, radit ću sjedeći, radim neke 10 do 12, max 15 da mi bude otkaz, sve serije do otkaza. Prebacujem se na stojeći, isto idemo do otkaza, malo manji reprenč, nekakvih 30 sekundi pauzu između serija i to je to. Onda idemo još malo pozim baciti, gotovi smo. Escape is impossible. You're resistant to slow. 'Cause if you're falling for me, just be one. If you're falling for me, I'm not the one to mess up. Too many people done wrong. To bi bilo to što se tiče leg daya. Odradili smo heavy leg day, ja sam full zadovoljan. Ja sam isprobavala sprave koje su odlične. Prebacite se u gym za 2 tjedna. Dakle, ukoliko trebate suplemente, možda sad nutrišana, koristite kod spicy za popust ili ne podržavate. Uskoro idu majice u prodaju, a možete zapratiti dotičnu na Instagramu. Kova je snova. Tako da, evo, nadam se da ste nešto naučili iz ovog videa, da ćete isprobati leg day i vidimo se brzo u idućem videu. Ćao!